Kulumak lixabilesil liqaqua Jesucristo ho'is ibaom San Mateo. Nakiwulak ni Jesús sa xteepal Cesarea de Filipo, kixpatz de Bistolom. Anili kagolbej nak neke'xye litinamit. Kixchye. Juan neke'yehok nakalak Juan a kub'sihomha, Juan kepche neke'yehok nakalak Elías. Ut cualquier kichik neke'yehok nakan la Jeremías malach hunak reheb li profet. Ut laa'ex anin laa'in nak neke'yehye. Kichaq'ok lak Simón Pedro ut kixchye. Laa'at ti Cristo, di ranali yukyukil Dios. Tujualak ni Jesús kixchyere. Xk'utuk a Simón Laa'at la Jonas. Xb'aan mukoa tali tz'ejwalej ximukoli kik'elej xk'utuk chakwain. Aban ninchurreil yukwa. Ut laa'in ninkiakwe Laa'at Pedro ut xb'een li pekain tink'ojob lin igles. Ut lixkuankin xb'alb'a inka tanumtaq xb'een. Tink'eheb akwe lixlawil lixnimakwal kuankila lichusha. Li taab'ak sa ruuchich'och akb'ok akwi sa chusha. Ut li taa'it sa ruuchich'och itok akwi sa chusha. Tujualak ni Jesús kixchaq'rab'iheb lixsolom nak maa'ani chexchekwi nak laa'an ni Cristo. Ratin likakwa